KHASI Students Union na ni KSU kalatang ya keting shop jong ke Meghalaya Public Service Commission ne ke sengi kum kadak ka Jingiakhih persya halo ka jingbam pelat jong ka commission ya ki marks jong barok ki candidates ki bele ya ke MCS preliminary examination. Usyong kenor jong ke KSU Employment Monitoring Cell uba Ruben Najjar ulaong bakadaw bala ai da ke Mpsc ke dei tang ka jing persyang bantab et miau. Ulaong baka Seng kanya yakhi haduk baka Mpsc kena pentreikam yaki jing dawa kenang ban pentikna yaka khut ke suba klem dali asyiliang khamat yano ru halo karukom tungkam tungjam da ke commission. Jam ke bawah buat syong ni syong ni tak ada UI ba hadukan luka si kan cuba terpasai ia terkimat dawa khamat ke Mpsc impua Mpsc kendai ke sedap belum khajana jong kita tu penengut ngampua Mpsc bakadai kaying ban persubha yakti minister ke politician bagi fasar sarkar dingi kuat Mpsc kalau kut